كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وتبي كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لمون كم وترو أقداس النزلهم عبيت زيناتاتنا عالم حزنا لكم قريبنا لنا متشم عالمنا بقول تفتقيار الله زبلا دو channel كتصال تسمعوا زلهم يوم كل دما بكل وجن دما ينانريو زلنا بوتادرا وعين خطرية تغل بدبلوماسيا وعيني بقطبة وعيني بسلوا كترية تغل بكل من قدي لومي أبي روباز جبر زلوا جن ولا ون نكلتيونا يوكرين راشا ጉዳይ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ራሻ ዝግበር ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ እስራኤል ኣብ ግምት ዘእተወ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ክንርኢና ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ መገሹ ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝመፀሉ ዝተፈፀመ ኩነታት ዝበሎን ዝተፈፀመ ኩነታት ክንርኢና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስትን ኣብ ኔቶ ዋዕላ ዝተዛረበውን ክንርኢና ስለዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ነቲ ኩሉ ኩነታት እውን ኣበላሽሎም ኣሎ ብዛዕባ እውን ጫቕጫቕ ክበሃል ጀሚሩ ኣሎ ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ድማ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ሃቡን ኢሉ ኣሎ ስለዚ ንኩሉ ኣተሓሒዝና ክንርኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መውዳእታ ምሳና ምፅናሕ ነዚ ቻነል ሰፖርት ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን እውን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እናበልኩ መጀመርያ ናይ ሎሚ ብምንታይ ክንጅምር ኢና በዚያ መገሻ ናይ Joe Biden Allies just 18 days before the US election, Germany welcomed President Joe Biden as a special friend who strengthened the transatlantic partnership, especially since Russia's war in Ukraine. The US president was visibly touched as he received Germany's highest. So, Biden tizgaboro fluis rah. I don't know, tight fluis rah kwai falat nana lanagen. Fluis rah salas gabre na German tizabi medalya. ተዋሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፍሉይ መራሒ ንኤውሮጳ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንኣሜሪካ ከምዘይኮነ ህዝቢ ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ኣዋሪድዎ ኣሎ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣውሪድዎ ኣሎ ይፈልጥዮም ኤውሮጳን ጀርመን ካብ ፍሉይ መራሕናትና እናበልዮም ዝገልፅዎ But the death of Hamas leader Yahya Sinwar on the eve of his visit quickly shifted the focus to Israel. The death of leader Hamas represents a moment of justice. He had the blood of Americans and Israelis, Palestinians and Germans and so many others on his hands. I told the Prime Minister of Israel yesterday, let's also make this moment an opportunity to seek a path to peace, a better future in Gaza without Hamas. So, ከም ንሪኦ ዘለና again ጉዳይ ናይ ፍልስጤም መራሒ ናይ ሓማስ ያያ ሲንዋር ተቐቲሉ ዝብል ዜና ከም ሓደ ዓቢ ዜና እዩ ዝዝረብ ዘሎ በቲ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዓይንን ተሪኻዮ ግን ንያያ ሲንዋር ስለ ዝቐተልካ ቃልሲ ናይ ሓማስ እጠው ክብል እዩ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ ግፍዒ ዝወርድ ዘሎ ዝረኣየ ወዲ ሓደ ዓመት ከሎ ነዚ ግፍዒ እዚ ዝረኣየ ፅባሕ ንግሆ ኣማራፂ የብሉን ካልእ ናይ ሓማስ ተቃላሲ ክኸውን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ቢካዝ እቲ ቃንዛ ነቲ ስቃይን ክሳብ ጠጠው ዘይበለ ሰብ ብተፈጥሩ መነባብሮ እንድሕር ሓሲሙ ክቃለስ ናይ ግድን እዩ ንክቃለስ ምክንያት ትፈጥሩ ኣለዉ ስለዚ ንምንታይ እዮም ፅዋ ኣገይን ነተንያሁ ናይ እስራኤል እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዋላ እቲ ዝዓበየ መራሒ ቀቲልካ ሕጂ ኸ ያኽለካ እንዶ ንዓንዶ ናይ ሰላም መንገዲ ድለ ይብልዎ ኣለዉ እሱ ግን ንኢራን ከይሃረምኩ ገለ እናበለ ነቲ ኩናት ከም ዝናውሕ ሓደ ስትራቴጂናቱ ዶናልድ ትራምፕ ንክምረፀሉ ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሳብ ንሱ ዝምረፅ ከናውሖ እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ዝተመረፀ ነቲ ኢራን ንምህራም እውን ክሕግዞ ከም ዝኽእል እዩ ዝዝረብ ዘሎ ወላ ምስ ተመረፀ እኮ ክሳብ ዕለት ሓደ ማለት እዩ ዕለት 20 ወርሒ ሓደ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ፕሬዚደንሻል ሓድሽ ፕሬዚደንት ስልጣኑ ዝርከብ ስለዚ ስቲል ጆ ባይደን ቦታ ክህልዎ ወይ ግን እቲ ምርጫ ኣብ ቀሪብሉ ዘሎ ግዜ ነቲ ናይ ምርጫ ድምፂ ንክፀሉ እውን ይጥቀመሉ ኣሎ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር እዮም ዝብሉ ዘለዉ A call which was reiterated by German Chancellor Olaf Scholz, who has been criticized for his unconditional support for Israel. Not far from his office, hundreds took to the street to call on Germany and the US to stop weapon exports to the government of Benjamin Netanyahu. The leaders of France and the UK flew to Berlin to also meet the outgoing US president and call on Israel to stop the war. So, ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣርባዕተን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ዝበሃላ ፈረንሳ ጀርመን እንግሊዝ ከምኡ ድማ ኣሜሪካን ተራኺበን ዘሎ ኣብ በርሊን ኣብ ጀርመን ርእሲ ከተማ ናይ ጀርመን ማለት እዩ እዚ ድማ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዩክሬን እንታይ ክገብሩላ ይኽእሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ናይ ኔቶ ዋዕላ እውን ተኻይዱ ነይሩ እሱ ክንሪኦ ኢና ፅኒሕና ናበይ ገፁ ክኽየድ ዝብል ዘሎ
ቀንዳር እስቲ ጎኒ ጎኒ ዙ ክኸይድ ከሎ ዘለንስኪ ናዮም ፀርፅሮት ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ተፀርፅሮት ድማ ካበይ ዝምለስ ኣብዚያ ንእሽተይ ዲቴይል ሓበሬታ ነይራ what's expected to be his final visit before leaving office in January. Later, the two will be joined by the leaders of France and the UK. Their talks are expected to focus on the Middle East and Western support for Ukraine in its war against Russia. Mr. President, from the very beginning of the war, we closely coordinated ourselves across the Atlantic. It has made us strong, it has made the alliance strong, and we will continue to do that. Our position is clear. We continue to support Ukraine as strongly as possible. At the same time, we are making sure that NATO does not become a party to this war, so that this So German ንጹር ዝኾነ ወላ ኣብታ ሓፃር ተቐነ ንእሽተይ ዘረባናት እውን ናይ ጀርመን ቻንስለር ንጹር ዝኾነ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ኣብዚ እጅ እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ብሓደ ኮይና ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ንዩክሬን ብዙሕ ሓጊዝና ኢና ገለ መለ ክብል ከሎ ፅቡቕ ብሕጂ እውን ዝሕግዙ ይመስሉ ግን እታ ዘረባ ጥውያ ኣቢሉ ኣብኣ ከሎ ተሪኢኹማ እንታይ ኢሉ ክንሕግዞም ኢና ብድሕሪ ሕጂ እውን ግን ኣባላት ናይ ኔቶ ክኾኑ ይኮኑን ምክንያቱ ኣባላት ናይ ኔቶ እንተኮይኖም ኔቶ ናብቲ ኩናት ክሳተፍ ስለ ዝኾነ ኔቶ ኣብቲ ኩናት ክሳተፍ ድማ ጀርመን ኣይደልን እያ ዘላ እዚ ከዓ ብሕፅር ዝበለ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ተስፋ የብልኩምን ማለት እዩ ምክንያቱ ዩክሬን ኣብታ ናቱ ቪክተሪ ፕላን ዝበላ ቀዳመይቲ ንዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ግበሮ ሓነ ካብ ኣፉ ወደ ንሰምዓ ኣብዚያ መሊስና ክንሪኣ ኢና ኣብዚያ ኣላትኩም ንእሽተይ ክንሰምዓ ኢና Kamala Harris or Donald Trump, that's America's choice. But it's a choice that could decide the fate of a country some 9,000 kilometers away. I'm talking about Ukraine. It's fighting a war with Russia. The war began in 2022. It's been more than 2 years, and it shows no signs of ending. Russia continues with its strikes. Ukraine struggles to hold on to territory. The front lines remain unchanged, and all of this is making one man quite... So this is also another ካብ ሓቂ ዝወፀ ዘረባ እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ፍሮንት ላይን ዲድንት ቼንጅ ትብላል ሓሶት ይሱ ፍሮንት ላይን ኤቭሪ ዴይ ዝቕየር ዘሎ ኤቭሪ ዴይ ኢን ራሽያስ ፌቨር ይቕየር ከም ዘሎ እዚ እንታይ እዩ እዚኦም ብዙሕ ቻነላት ኣብ ዝዋን እዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣሜሪካ ክገብሩ ድሕሪ ኮይኖም ገንዘብ ከም ዝኽፈሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ቻነላት ኖርማል ናይ ዩቱብ ቻነል ጥራይ ይብለኩም ኣለዉ ናይ ኒውስ ማዕከናት ኣንጻር ቻይናን አንጻር ራሽያን ምዝራብ ካብ ኣሜሪካ ረብሓ ኣለዎ እዚ ከዓ ከም ዝብሕቡእ ብምስጢር ዝወፀ ዘረባ ከይመስለኩም ኣሜሪካ ብወቂዒ ብሰነትናታ ቢልዮናት ገንዘብ አንጻር ቻይና አንጻር ራሽያ ጎስጓስ ንክግበር ገንዘብ ወፂኣ ከም ዘላ ስለዚ ግድን እዮም ከምኡ ክብሉ እምበር መዓልታዊ ኣብቲ ሪፖርት ዝወሃብ ዘሎ ራሽያ ትደፍእ ከም ዘላ ራሽያ እናደፈት ትኸድ ከም ዘላ እዚ ሕጂ ኣበይ ትሪኦ እቶም ብታክስ ዝኽፈሉ ንኣብነት ዶቼ ቬለ ደጋፊ ናይ ዩክሬን ግን ካብ ዩክሬን ዝኽፈሉ ስለዘይብሉ ኣብቲ ገለገለ ሓቅታት የውፅእ እዩ እዚኣ እውን ተውፅእ ነይራ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክቕየሩ ጀሚሮም እዚ እንታይ እዩ ህንዲ ምስ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ጥራይ ዘይኮነት ነቲ ሚድያ ናይ ህንዲ ኢንዳይሬክትሊ ከመይ ገይሮም አንጻር ቻይና ንኽዛረብ አንጻር ራሽያ አንጻር ካልኦት ነገራት ንኽዛረብ ናይ ኣሜሪካ ናራቲቭ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ትራኻ ክጥቀም ከም ዘለዎ ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ front line is changing every day ድማ ራሽያ ትደፍእ ዘላ this is a fact ጽኒሕና ንሪኦ ኢና nervous. Ukrainian President Volodymyr Zelensky. On Wednesday, he presented what he calls a victory plan. It's his plan to win this war. He arrived in Brussels, pitching it to European leaders and allies. If we start now and follow the victory plan, we can end this war no later than next year. Dear friends, So እቲ ኩናት ሎሚ እንተንጅምሮ እቲ ፕላን ናተይ ተተቐበልዎ እሞ እዚ ዓይነት ፕላን ናተይ ተቐቢልኩም ክትሕግዙኒ ተጀሚርኩም እንታይ ይብላ ኣሎ ንዓመታ ከምዚ እዋን ንዓመታ ቅድሚ መፋርቅ ናይ ዓመታሲ ትውግእ ክውዳእ ክእል እዩ like this guy is ኣብ ናይ በይኑ ፕላኔት ከም ዝነብር በዚኻ ትፈልጥ of course ምሳና እዩ ዝነብር ግን ወላ እውን ሓስዩ ነቲ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ሪያሊስቲክሊ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ እንድሕር ሂቦ እሞ ኣይኮነና ዓመታት ድሕሪ 10 ዓመት ክዕወት ኣይከኣልን እዩ it's just impossible ምስ ሙሉእ ዓቕሚ ሰራዊቱን ምልምል ዝኾነ ሰራዊት ከምኡ ድማ ኣፅዋራት ኩሉ ዓይነት ሒዙ ከሎ ዝኾነ ክገብር ዘይከኣለ ሎሚ ዓቕሚ ሰራዊት ናቱ ኣዝዩ ምስ ከሰረ ምኻን ሚሳይላት ይኩም ውሽጢ ክሃርም ኣፍቅዶ ለይሉ ንዑን ተፍቂዶምሉ እቲ ኩናት ክቕይሮ እየ ንራሽያ ክስዕራ እየ ዝብል ዘሎ ኣይከውኒ ስለዚ እቲ ዘረባ ናቱ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ድማ ፈሊጦሞ ዋላ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ክምልስ ከለውን ሰምዐ ኢና presented the victory plan to our parliament, our people, and I have their support. And I think it's so important to have unity in our country. The goal of the plan is that it strengthens not only Ukraine, but also our entire community. You can call it wishful thinking, but Zelensky believes that he can end this war by 2025. How? By following this grand victory plan. It has 5 broad points. Number 1, invite Ukraine to join the NATO. Zelensky wants his country to become a part of the NATO military alliance ASAP.
Number 2, how? By following this grand victory plan. It has 5 broad points. Number 1, invite Ukraine to join the NATO. Zelensky wants his country to become a part of the NATO military alliance ASAP. Number 2, Ukraine's defenses should be beefed up, which includes a lot of things, but Kiev really wants what So እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ ሕልሚዮም ዝብልዎ ዘለዎ ላ መራሕቲ ኤውሮፓ wishful thinking ማለት ትምኒት ጥራይ እዩ ኣብ ተግባር ክግበር ዘይክእል ስለዚ ቀዳመይቲ ነጥብናቱ ካብተን 5 ነጥቢ ዘለዋ ቪክቶሪ ፕላን ወይ ናይ ዓወት ፕላን ዝበሎ ቀዳመይቲ ኣባል ናይ ኔቶ ግበሩልኝ ሲምፕል ተኻሊ ኩሉ ቁጥር 2 ቁጥር 3 ኣገዳሲ ይኮነን ኣባል ናይ ኔቶ ተኮይኑ ኣፅዋር ክዋሃበ ይገለመለ ስለዚ ቁጥር 1 ንዩክሬን ኣባል ናይ ኔቶ ግበርዋ which is ንክልተ ዓመት ዳሓን ከሎ ከማን ክትዎ ዘይከኣሉ ሕጂ መይቱ ዘሎ እሞኻ ኔቶ ብሰንኩ ናብ ኩናት ከም ዝኣቱ ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ዝኣክል ኣፅዋር ካብቲ ዘሎ ንላዕሊ ወስኹለይ ዝኩሉ ቢልዮናት ገንዘብ ተዋሂቡ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ኣፅዋር ወስኹለይ Okay, Salsa can tell you. What it really wants is the permission to hit Russia with Western weapons. Number 3, a non-nuclear strategic deterrent package. Ukraine wants it deployed on its soil. Zelensky believes it will keep Moscow away. Number 4, continuing the Kursk offensive. Ukraine thinks that this incursion was a big win. It wants to hold on to Kursk and use it as a bargaining chip. And finally, number 5, protection of Ukraine's natural resources. Kiev wants the US and... كله أب هو تتعز تمركزي كمان ما زخنة يعني نيكولار واحد لديو ولا نيكولار كمان كن حذف كده ولا هيزبل زلوا كلام نيكولار سلزنا برا مالتيو ويون زخنة يعني deterrence capability ني راشا كفر زخنة نجار كبر كم زلوا يزنا كرزلوا it's just أبتكون كابتكون النتغلال هذه مخم زلوا ولا حنت أبزوان زي بزنس زبلا زلوا فلاديمير بوتين مسود ديل كجبر زغل ويون مسوس سممع كجبر زغل زخونه ነገር የለን እቲ ናቹራል ሪሶርስ ናቶም ድማ ብፍላይቲ ኣብቲ ኢስተርን ፓርት ዘሎ ሲ ንዑንተ ተመሊሱ ብዙሕ ሓብቲ ስለ ዘሎ ካብኡ ክንበኩም ንኽእል ኢና ኣብ ራሻ ወዲቑ ዘሎ ካብኡ ክንበኩም ንኽእል ኢና እናበለ እዩ ነግሮም ዝፍትን ዘሎ at the end of the day is the plan days on arrival ይብሉ ኣብዚ ዘረ ቋንቋታት ናይ ፖለቲካ ኣብ ከይመጽእ ከሎ ዝመይቱ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ኩንነት ኣዝዩ ዝረሓቐ ሓሳብ ስለ ዝኾነ the EU to do all of it. So those are the 5 broad points. There are 3 more which have been kept secret. Ukraine has shared them only with its partners. So with this grand plan in hand, Zelensky is on a mission. He wants the West to embrace it. First he met the European leaders, then he headed to the NATO headquarters. So እዚ ነገር እዚ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሰለስተ መራሕቲ ተራኺቦም ዝነበሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይግበር ክኸውን ኣገዳሲ ነይሩ ግን ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ምዕባለ ስለዘየለ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ተዘይወሲኑ እንታይ ይኸውን ኣብ ትዘረባ ኣይድገምን ይኻላይ ግዜ ኣሜሪካ ነፂጋታ ይበሃልን እዩ ቀዲኹም ኣለኹም ኣባ ኸላይ ትመውታ ቶፒክ ቀስ እናበለት ናቅሓመት ትኸይድ ቀዲኹም ኣለኹም እዚኣ እታ ኣገባብያ ነዚ ኣፅዋር ሂቦም ንውሽጢ ንክሃርብ ነዊሕ ወስጉሲ ኣብቲ ግዜ ናይ ዩኤን ርክብ ዝነበረ ዘለንስኪ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ተረኺቡ ነይሩ ነዛ ቪክቶሪ ፕላን መጀመርያ ንባይደን ነጊርዋ ባይደን ድማ ولا حتى يبلا تميل أبو خلو سلزي نو مالتيو كيس بدقل ويكاتي ميديا بروباغندا قال خي جمري لهم أبا خلوك حما بلما لذي الجرماني أوروباي لما كنيو أباون ولا حنتي كم زي قبروا الفليت الله نمودة تكلع كم تبص حب تقينات بزي خات فلت أوكي نملس أبتني مرحمة وزير الدهري أبتني كوريا مسجرين Stronger than the forces seeking to pull us apart. And finally, Chancellor, I deeply appreciate our societies together. To prevent further escalation and a regional conflagration. Our charge is to make sure that the forces holding our societies together and binding us in the common cause of human dignity and freedom remain stronger than the forces seeking to pull us apart. And finally, Chancellor, I deeply appreciate your partnership and the many. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ዘን ኣትላንቲክ ኣላያንስ ዝበሃላ ኣሜሪካን ዘን ኤውሮፓን ሃገራትን ዘሎ እቲ ሓድነቶም ክሕይል ከም ዘለዎ ንሕና ድማ ንደቂ ሰባት ነዚ ናይ ህላዊ ናይ ደቂ ሰባት ዓብ ኣገዳስነት ዘለዎ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝበሃል ኔቶ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ግን እንተርፉ ውግእን ዕግርግርን ዘምፅኦ ሰላም የለ ርቃት የለ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናቱን ውፅኢት ናይቲ ገባትን ኣስፋሕፋሕን ሕልሚ ናይ ኔቶ ዝፈጠሮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ይሃልወልና ጥራይ ኢኻ ትብል ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሓቂ ትዛረብ ሃው ኣብዚኣ ስምዕዎ ደንቀነ viral is continuing with claims about Russia's invasion of Ukraine. I want to show you what he said on a podcast yesterday. Take a listen. I think Zelensky is one of the greatest salesmen I've ever seen. Every time he comes in, we give him $100 billion. Who else got that kind of money in history? بيلا جيري زهر منات زلنسكي زبال كم زلنسكي نقادي رئي فلتني ناب أمريكا مصقبل كله بليونات
أمائت بليونات جنزب حيزو زخيد كم عين السبرية يفلتن إيلو حقيب جنزبنا أمريكا بمولو جحيت ويو أبز مصو 8 بليون ديو 4 بليون ديو 5 بليون ديو 65 بليون ديو جنزب معات حيزو زخيد سلازي كم وريه يفلتن دونالد ترامب لما جنزب بالتعمية قداسي بيزنس مان سلازو خونه جنزبنا بيقيد نمنتاي وعل بتعمي زقدسو تخالي بوليتيكانياتات حكى عنا من بوليتيكانياتات كقناص بيلايكم كون حدا ترى سرح زنبرو ወይ እውን ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ዝነበረ ወይ እውን ሰራሕተኛ ናይ ካምፓኒ ዝነበረ መራሒ ናይ ሃገር ተገይርካ ከም ጆ ባይደን ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ሰሪሑ ዘይፈልጥ ወይ እውን ካምፓኒ መስሪቱ ቢዝነስ ሰሪሑ ዘይፈልጥ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ኮፍ ተቢልካ ሓላፍነት ናይቲ ገንዘብ ከይስምዖ ይኽእል እዩ ሰብ ካብ ጅቡ ውፅኡ ገንዘብ ክካፍል ምስ ጀመረ እዩ ዝርድኦ ብፍላይ ትካል ተለዎ ናብቲ መንግስቲ ዝወስዶ ገንዘብ ክትርኢ ከለኻ ናብ መንግስቲ ዝኸይድ ከሎ መብዛሕትኦም ትካላት ይመሮም እዩ ግለሰባት እውን ታክስ ከፍሉ እዮም ገንዘብ ይመሮም እዩ ግን ከም ቢዝነስ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናብ መንግስቲ ዝኸይድ ገንዘብ ናብትን ዝኸይድ ናብ ምንታይ ይውዕል እሞኻ እቲ ገንዘብ እቲ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ከሎ ትኽኢሉ ናብ ኩናት ጥራይ ዝኸይድ ተኮይኑ ሰብ እንታይ ይገብር ይፍጥን እዞም ኩሎም ሃብታማት ገንዘብ ንመንግስቲ ክቡ ዘይደልዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን እቲ መንግስቲ ስለ ፀልዎ ኣይኮኑን እቲ ገንዘብ ካብኦም ከይዱ ከመይ ኢሉ ብዘይ ብቁዓት ሰባት ብዘይ ዘይርድኦም ሰባት ነቲ ገንዘብ ፅቡቅ ገይሮም ዘይርድዎ ዘይረሃፅሉ ሰባት ኣብ ዘይከውን ከጥፍዎ ስለ ዝርዩ ካብ ነዚኦም ምሃብ ولا حوي بلا عيلم كابت هاجر بيستفل عليه من قد أبيدهم كم زي أتون التجنزب يقبروه بحقها من قد مالتي أب كيمن آيلاند دي قال خيرهم ماكينة كامبانا أو ريجسترت كم تكون جربت ويوي أبيلهم 5 سنتيم كم زي كفلي قبروه اتزق فلوق كبوز دليل تحرت سدما كم زي ناتهم قبر سناي محبر يقوموا بوجيرهم سبي هجزم هني أتون من قصته بجنزب من قصته ببقعات كم حضروا يكلني تجنزب زخا أب كله على مريزل ناين كم أنت زخون ير قدنا يوكرين كلام بسلام جيرم زي على 300 بليون كاب أمريكا وزيزلو وطبعا ناي أمريكا أبي هنسات مجبرنير but they don't do that نوعي قبرونيهم that's why كم بعد دونالد ترامب نتجنزب كم كامبانو قينا مجري وبزح تاكس وخفلو ويون جنزب كميلين كساق زردو كندز بليونات ناب يوكرين خيط كلاي أي واحد طلوني that's why كن هبا يندل النايز بنزلو بحتر تبالي There's never been and that doesn't mean I don't want to help him because I feel very badly for those people. But he should never have let that war start. That war is a loser. Ukraine, remember, is not Ukraine anymore. Every city almost is knocked down to the ground. نزي تحكي نزي بمزرابو كصلاليهم دليهم زلوا قدامي نزو جزء كجمرين بران حكي نزي كينات زي كجمرو تطاو قبل يخل نيرو حراي تجاجي جميرو تاك قدامي تديل مس زلنسكي اب مس بوتين اب اسطنبول مس جبري دار حدا ورحت كينات زخون عنوت كي ورا دخلو سمع تبعين يرى منكم نعاوسيدو نو سوري هاجري كتحني قبل يخل نير نو كجبري قالن الامريكان عند الانجليزي سمعوا انتو كينات قوصليلو لومي تعدي كومبليت عني الله وصيتنا تسرح ذاتيو بس كوينات زي لوزر كويناتيو ناتو تحت تدما زلنسكنا بلاي صح زارب زلو ترامب زي دمانتي political elite in America أصلي الوضع. All those beautiful golden domes are laying on their side, smashed to smithereens. Richard, take it away. The idea that Zelensky, quote unquote, let that war begin, I've heard of rewritings of history. That's exactly الحكي تايم زبلو زيو كل جزء نسبنا من الدنيا نتكوينات بوتين كم زجمرة نو الزكوينات زي قبنا كلنا على توصاي مسكرنا هاي كنت كم دقن ناي بروفيسور جون ميرشهايمر الزكوينات زي كاب كل تشع جميرو كجمر مخانو مغنياتو نيتو ناب راشا قصص وزو زلو عندارا كايدا نراشا أبقى بوينت نكوينات كتعاد تخجبرا خمس خونة نجير نيرو كلتشين على سر تربعتك كجمر مخانا كلتشين شمتنا تبغى نجير نيرو لذي الزكوينات زي أمريكا بعلا بزهندسة من قديم من قصنا يا يوكرين زنبرة بحزب استمرت بعلواقي روسيا يا كلتشين على سر تربعتك كيرو نزل نسكاب ستان كم زمت سجيرو كله تنقر كاو دحري الرئيس هيستوري بلو كله عند سنة أمريكا يجن أبز ميديا متيوم كم زي دونالد ترامب حكنا بريزنت يخطفل بفلاين بوليتيكان أمريكا حكا دزارب قدام بوليتيكان أمريكا دونالد ترامب راي كم زي عشايو صلولي يدبلوها حكا سلا زاربي صوتهم حسوتيهم كم زي تعيق على صبو مريضهم حسوتيهم زارب حكا يزاربني أسيب بلازات زي أنا قرزي أصلا فلتا هذا بوليتيكان حكا دي حساب كم زي زارب تري حصل This was a war, shall we say, that was made in Moscow. Ukraine has fought bravely now for 2.5 years, close to fighting Russia to a standstill, despite the disparity.
between the two societies and military. If Donald Trump were to be elected, if he really wants the war to end. So Antario زارب زلو State Department easy, but again أبز خان اسمع نملس أبتي Defense Secretary ناي أمريكا زبلو زلو خانري مجمري أجن أبز حدا عبي أرسال إلى مالو زلنسكي ون أبز حلفه بترير تزاري بلوزنا برار السنيرو. Zelensky attempted to turn up the pressure, claiming to have intelligence that North Korea has already sent troops to join Russia's war and is preparing to deploy thousands more. So we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us, because Iran, they gave drones, licenses to produce these drones and missiles, yes, but not people. So انتهيت بالزلو أبتي زربا ببراسل استزاربا دما سمين كوريا بزع سراوي تسدد كم زلا كباب عصرت شعب سراوي سيدا كم زلا زربازيا لعلن تحتن يوم زبلوها زلو اني بحكري تسديدو ابي يوم زلو توم سبات زياتم صنعين لهن ريومنا ولا تميديا كابز تقبلوا نتزربا بتعميو للزبل زلو اسكنيشن اسمعي Not official, yes, and here we see بنصارو إيران ون تريقهم أسوار بستفل على ميسايلات درونات سديدة لكن سبعي سدتنا على بوق إن إحنا نفلطو يزبل زلو. this first step in this war, and this is the first step to a world war. Of course, it's understandable. Our DW's correspondent Christy Woodwest, she's been following Zelensky's visit to Brussels. She told us something that the Ukrainians have been saying for a while now, that other countries are getting involved in this war. But on the part of North Korea, the point Zelensky is making here is that this marks a significant development in the sense that while countries like Iran have been known to be supporting the Russians with weapons like drones, for example, this would really be the first time where on official basis you have a third country, so to say, being involved in the war directly. He talked about the fact that the Russians were having a problem with mobilization and having sustained a lot of... So كل زي زربات زي جيك هبكون الندوة أي قدام أي نجار مجمريا تي كونتات نخرد عنا تصبق يخرد عنا يوكرين من يحجز له almost 4 هجرات 5 هجرات يحجزوا له بكل عينة وتدرس سلطنة ديو أسوار ديو جنزب ديو لوجستيكس ديو بكل يحجزوا له أوكي كابزيم هجرات زياتهم زوجوا مرسنريس بجنزب تقص يرم زواجو أوروبا حبرتنا أمريكان أورجنايز جبرهم عند إنجليز ون أورجنايز جبرهم أب يوكرين هتيوم يواجهوا له كاب لاتين أمريكا زمتسلو كأفريقيا زمتسلو كاب جله كاب سفل على كاب أوروبا كأمريكا زمتسلو كواجهوا زلوا يزخفلوا الله وبتعدي أشحاتهم كاسو زيوم الله زعبا زيوم يزربني ترديهم لهم نراشات زخونت حاجة استرخ بجن كم حدا عبي توبيك يدزرن راشاك تحجز يا بالله ولا ونقدك تسألوا سلازي تي أجابنا يتوجد نراشا بقرر حسكا لك كم ذكرت سباتي باسلو ويون يورادرو لو نتحدى حسكايو تترفو تحدى كساب نيوز خي كل نجار تبو أمونجو ما يتستيو قلبله تبو لك كل نجار ناقبر كالو جن زي عوتا خير مالتي راشا دما بتهزل لو سقطت وحد كبيرات توسد على إيران عبها جرا يكون ويسمين كوريا أزيو عبها جرا يكون ناشا جرا تيمزيو نيشتي حاجة زي من راشا كوازغلو بعد ستيل نتنيشتي تروح بزلا ويبللو في اللايزناي سمين كوريا أسوار سراوي زبلو زلو دو كوريا ون حبريتها يبقى الله يلو مبزون region, of course, in Kyiv as well. Where does this end? Will North Korea send 50,000 troops, 100,000 troops? Will the war drag on forever? So these are serious questions to which there are no firm answers now. Now, let's head to Germany, where leaders of the so-called Quad of Western allies, that's France, Germany, the brave people of Ukraine, and therefore Ukraine prevailed. To send Sun Yoon Lee, a North Korea specialist and global fellow at the Woodrow Wilson Center in Washington. Good afternoon. Why are North Korean troops heading to Ukraine? How many of them are there? And what difference could they make? According to breaking news here in South Korea, the South Korean top spy agency claims that 12,000 North Korean troops will be deployed to Ukraine to support Russia's invasion of Ukraine. About 1,500 are already there. And So times بلزلو قال يوم 10 شعبلو قال يوم 10 شعبلو قال يوم 5 شعبلو بزو سراويتنا يسمين كوريا نبرا شاكا تخم زخوني راشا دما I think independent media سنه لخص معكم يا تولو ديوم سلام انتاي تمخنيات انتاي كخبر كتخو لابات يوم بكل من قد كرة مالتيو but at the end of the day تي ابزن شمعو زلنا زربا كابزيرو زمص خمزه يكون كنفلت لنا كابزيرو زمص يكون بزي علامات زرب كم زي كونه علامة كم زلوا أجندة خمس غني إذا خا سالسة كانت على من مجمار
ኣንፈት ንክኾኖም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እስከ ብተመሳሳሊ ንእሽተይ መብርህናቱ ክንርኢ ብዚ ካልኦት ዝብሎ ምክንያቱ በዚ ናይ እዚኣቶም ጥራይ እንድሕር ከድና ትክክለኛ ሓበሬታ እውን ክህልወና ይክእልን እዩ ናይ CIA ሰራሕተኛ መንበር ዝነበረ ኣሜሪካዊ ኣናሊስት ሌሪ ጆንሰን እስከ ንዑ ክንሰምዖ እንታይ ይብል Larry McGovern. Gentlemen, welcome here. Thank you very much for your time. Larry, to you first, what is your view on the word spread by the PR machine in Kyiv that there are troops from North Korea on the ground prepared to fight with Russia? You can't make this up. Well, I guess you could only make it up. And some of them have defected to Ukraine. Right. Where are they? Let's see them. Bring them out. Let's have them make a Korean barbecue. One of my favorite foods, by the way. Yeah, this thing is so nonsensical. Number one, why would the Russians want to bring in a bunch of North Korean troops who don't speak Russian? Because the odds of finding an entire, battalion. So እንታይ ዝብል ዘሎ ታሕቶ እንታይ ነይራ ዘና ዩክሬን PR ወይ እውን ማሕበራዊ መራኸቢታት እንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ናብ ራሻ ኣትዩ ኣብ ግንባር መፅኡ ዋጋ ከም ዘሎን ገለ ካባቶም ድማ ናባና ዝሃደሙ ከም ዘለዎ ይብላ ኣሎ ኦኬ ተለው ኮይኖም ኣምፁልና ርዮም መን እዮም እሶም እንታይ እዮም እሳቶም ንክንሪኦም ንኽእል ይብላ ኣሎ ካብኡ ምቕፃል ድማ ራሻስ እንታይ ክትገብር እያ ኣብ ቅድመ ግንባር ከተምፅእ ትኽእል ማለት ሎጂካሊ ክትሓስቦ ከለካ ኣብቲ ኩናት ትስዕር እያ ዘላ ናይ ሰራዊት ፀገም ከም ዘይብላ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ 10 ግዜ ምዛረቡ ዘለዉ ግፋ ክሳብ ሕጂ ጀመረትን ስለዚ ባዕሉ ተቆፂሩ ዝመፅእ ሰራዊት እኩል ስለ ዘለዋ ባይ ደ ወይ ሰራዊት ናታ ናብ 1.5 ሚልዮን ከተዕብዮ መደብ ጌራ ትሰርሕ ከም ዘላ ስለዚ ዋሕዲ ናይ ሰራዊት ዘይኮነሲ ብሕጂ ሰራዊት ክቁፀር ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕጂ ካልኣይ ኣብቲ ቅድመ ኩናት ዝስዕሩ ዘለዎ ሰብ እዮም ዝደፍኡ ዘለዎ ሰብ እዮም ኣፅዋር በብዝሒ ዘለዎም ሰብ እዮም ሎጂስቲክስ ዓቕሚ ዘለዎም ቆጠባናቶም ፅቡቅ ዘሎ ሰብ እዮም ስለዚ ወላ እውን ናይ ዩክሬን ሰሜን ኮርያ እንተደምፁ ነይሮም ንኣብነት ኣበይካ ክትገብሮም ትኽእል ኣብቲ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር ወይ እውን ኣብ ካልእ ክትገብሮም ትኽእል እምበር ሕጂ ቀንዲኸ ኮርያውያን መፅኦም ኣብ ግንባር እንታይ እዮም ገብሩልካ ሕጂ ስምዕዎ much less a brigade of Russian speaking North Koreans is highly unlikely so that gets down to the problem of order on the battlefield. All this was another one of Zelensky's desperate attempts to convince the United States that you got to intervene. I mean, it's Iranians, it's North Koreans. If the West was really worried about Martian invasion, we'd also hear that it was Martians that had showed up. Ray, wouldn't እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ደይመደልካ ንኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት እቲ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ዳ እምበረ ሰሜን ኮርያውያን ቋንቋ ራሻ ዘይዛረቡ ኣብ ቅድመ ግንባር ከተምፆም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ብኸመይ እዮም ምስኻ ክረዳዱ ሽግር ናይ ሰብ ሽግር ናይ ሰራዊት ምስ ኣጋጠመካ ሜቢ ሓደ ግንባር ሂብካ ንዓታቶም ኮማንድ ክገብር ዝኽእል ገለ ክትገብር ትኽእል ግን ኣብዚ እዋን እዚ ራሻ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ኮነ ትወስድ ኣላ ዋላ እቲ መጥቃዕቲ ትገብሮ ዘላ እውን ነቲ ቦታ ሓመድ ምስ ገበርካዮ ቀሲልካ ትኸዶ ዳ እምበር ብጣዕሚ ናይ ኣፅዋር ኩናት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ኣየር ሱፕሪዮሪቲ ኣለዋ ሓይሊ ኣየር ናታ ነቲ ዕላማታት ዝኾነ ክገብር ስለዚ ወላ እውን ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት የድልያ እንተኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ኣይኮነን ከልያ ዝኽእል እንተለዉ ድማ ርኢና ድሕሪኡ ቃልና ንህብ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ሚድያ ግን ሜይንስትሪም ሚድያ ከም ሓድሽ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ኮለል ዝብለሉ ዘሎ ምናልባት እዚ እቲ ንሰሜን ኮርያ ተወሳኺ እገዳ ንምግባር ወይ ተፅዕኖ ንምግባር ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ንኢራን እገዳ ክገብሩ ከለዉ ከምኡ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣፅዋር ናታይ ኣትሎ ገለዶ ኢሎም ሽዑ ናብ ኢራን እገዳ ጌርና ኣለና ኢሎም ካሽዑ ስለዚ እቲ ሚድያ ብዕላማይ ከም ዝገብር ነቲ ዘረባ ሸንኮለል ከብሎ ይቕኒ ሓድሽ ዘረባ ንክዛረብ American intel know if North Korean troops were there? Most likely, Judge, but I looked up the source of this. It's an Iranian PBS radio station, so I paid no more heed to it. It's ridiculous. The presence of North Korean soldiers is ridiculous, or the allegation that some of them defected is ridiculous? Well, both. There would be none there, as Larry explained. They don't need them. There are all kinds of attempts by Zelensky to up the ante here by saying, the Iranians are sending missiles, the North Koreans are sending people, and who else? The New Zealanders are sending. It's just really crazy. So it's not worth researching beyond what I found out. I would think, Larry, it would be humiliating. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልቲኦም ናይ CIA ናይ ስለያ ሓለፍቲ ሰራሕተኛታት ዝነበሩ እዮም ስለዚ እዚ ሓሶት እዩ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ እውን ክንዛረበሉ እውን ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብዚ መድረክ እዚ ራሽያ ፍሉይ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ዘድልያ
درجة يكون تزلا تزل دم مرأي نيرو لازم propaganda نمقبار زتكمل زلوي بمقبال أنا تزرع يقح فولو. To Putin, if he had to ask another country for manpower to join his military, it would also be absurd given the massive numbers of young men that are voluntarily, the opposite of what's happening in Ukraine, that are voluntarily lining up for military service. Well, it probably wouldn't be so much with Putin; it'd be with the actual commanding generals, the general staff, the Stavka. They're the ones going to, that are really responsible for training and fielding the army and dealing with these military threats. It's just, again, it's all part of this desperate Western narrative to portray the Russians as losing, so we can justify spending more money, pouring more money into that black hole, which is Ukraine, and at the same time trying to keep up the pretense until the election is passed. Once the election is passed, then they'll probably take the mask off and say, "Oh, okay, yeah, they're losing, they're getting beat." So that's why, I mean, today's meeting in Germany with Biden and Schultz, and apparently Starmer showed up, and Macron showed up, and they're going to probably break out a bottle of booze and drink themselves into while they sob on the table, because their whole Ukrainian project is growing up in smoke. Wouldn't there زي again انت ميديا طواويو يوكرين تسعرالا راشا تسعرالا سلازي نحجزهم صبو غيرهم نكسعروهم إلهم ገንዘብ نحجزو ዝጥቀمሉ بروباغندا دامبر ዝኾነ ይኹን ሰራዊትና ሰሜን ኮርያ ኣብ ራሽያ ስለዝኣተወ ወይ እውን ገለ ስለዝኾነ ይኮነ ራሽያ እኹል መንሰይ ዘለዋያ እቲ ሰራዊት ድማ እኹል ደሞዝ ጽቡቕ ደሞዝ ካብቲ ኖርማል ደሞዝ ዝለዓለ ደሞዝ ስለ ዘለዎ ናብቲ ውትድርና ክኣቱ ዝኽእል ብዙሕ መንሰይ ዘለዋ ስለዚ ውትድርና ብዓይኒ ገንዘብ ጽቡቕ ኣታዊ ረብሓ ዘለዎ ተገርጌርካ ሰብ ናብ ውትድርና ክኸይድ ይመርጽ እዩ ካብ ካልእ ስራሕ ዝበለፀ ተገይርካ ፑቲን ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ውትድርና ኣይኮነን ክገፍፍ በዓሎም ክመፁ ዝኽእሉ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዎ እቲ ኩናት እውን ብዓይኒ ራሽያ ክትሪኦን ከለካ ከምቲ ንዩክሬናውያን ሓደገኛ ኮይኑ ዘሎ ከምኡ ይኮነን ሓደገኛ እቲ ኩናት ንራሽያ ምክንያቱ ራሽያ ኢማጅን ሕሰብ በስኻ ብእግሪ ትዋጋ ኣለኻ ናይ ኣየር ቁፅፅር ተዘይብልካ ከም ናይ ራሽያ ዓይነት ሓይሊ ኣየር ዘለዎ ሃገር እንተድሪ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ራሽያ ዝትኮስ ሚሳይላት ነፈርቲ ተንስየን ናብ ዩክሬን ኣየትወን እየን ናብ ራሽያ ሓፊለን እየን ዝትኩሳ እቲ ግላይድ ቦምብ ዝበሃል ልክዕ ከም ነፋሪት እዩ ዝኸይድ ንባዕሉ ካብ ሰማይ ኮይኖም ይትኩስዎ ከም ነፋሪት ተሓንቢቡ ልክዕ ኣብታ ቦታናቱ ብጣዕሚ ድሃለ ዝኾነ ንሓደ ፕላሶ ጥዋዕዋዕ ከብል ዝኽእል ዓበይቲ ቦምባታት እዩ ፋብ ዝብልዎ ቦምባታት ስለዚ ንዩክሬን እቲ ዝኸፍአ ኩናት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ዩክሬን ተተገፊፈ ሓደ ሰብ ትሪኦም ኢኻ ክግፈፉ ከለዉ ዳርጋ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝተዋህቦም ክሞቱ እዮም ዝደልዩ ክኸዱ ይደልዩን እዮም ጨፍጪፎም ናብቲ መኪና ምስ ደርበይዎም ካልእ ምስኦም ዝፀንሑ ወለዶም ኩሎም እዮም ዝቃለሱ ኩሎም ምስ ገለገለ ምስ ኣዴታት ብፍላይ ኣዴታት ኣብ ዩክሬን ዘለዋ ነቶም ዝገፉ ዘለዉ ንሰን እየን ዝሰሃልኦም እቶም ወዳት እኳ ቤናይ ኣቕሞ መሳኪን ሓንሳብ 2-3 ምስ ሓዝዎ ናበይ ክኽእል እተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ከም ሕሱም እየን ዝቃለሳ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ነዚ ይመስል እዚ ሚድያ እዚ ከምዚ ሕጂ ትሰምዕዎም ዘለኹም ናይ ጃጅ ሚድያ ወይ እዚኦም ተዘይነጊሮምካ ሚድያ እንታይ ነይሩ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ እዩ ዘድልዮ ዘለና ሕጂ ንመለስ ኣብ So you're saying that Israel has an opportunity to end the war in Gaza, but Israel's prime minister is vowing today to keep fighting. Do you support Israel's new campaign to, quote, stop the axis of evil, end quote, as Netanyahu put it, or is Israel missing an opportunity here? And on Ukraine, President Zelensky told the Financial Times that a formal invitation to join NATO is the only way Ukraine can survive Russia's invasion. Do you agree with that assessment? And more broadly, do you endorse his victory plan? Thank you. So which one of those questions? ክልተ ኣዝየን ኣገደስቲ ሕቶታት ሓቲትወሎ ሓደ ኣብ እስራኤል ነታ ቀንዲ ሃንዳሲ ናይቲ ኦክቶበር 7 ዝገበሮ ዝበልዎ ያህያ ሲንዋ ማለት እዩ ቀቲሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ ነዚ ዕድል ዝተጠቂሞም እቲ ሰላም ክጅምሩ ወይ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክጅምሩ ይግብኦም ትብል ወይስ ከምቲ ነተንያሁ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ዓብየ ኩናት ምድላው ኣብ ዩክሬን ክኾን ከሎ ድማ ዘለንስኪ ንፋይናንሻል ታይምስ ዝበሃል መፅሄት ከም ዝበሎ ዩክሬን ካብዚ ኩናት ናይ ራሽያ ክድሕ እንተኮይና ሓንቲ ምርጫ ጥራይ ዘላ ተሳ ድማ ንዩክሬን ቀልጢፎም ኣባል ናይ ኔቶ ክገብርዎ ኣለዎ ካብ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ምርጫ ከምዘየለ ዘለንስኪ ተዛሪቡ ክሊርሊ ዘለንስኪ is feeling the pressure already ኩነታት ይርዮ ኣሎ ናብ ኔቶ ድማ ክእትዎ ከምዘይኮነ ወሲኖም ኣለዉ ስለዚ እታ ጉዳይ ዝሞተት ጉዳይ ክሳብ ምርጫ ዝሓልፍ ላሪ ጆንሰን ከም ዝፀኒ ክሳብ ምርጫ ዝሓልፍ ዝሕግዙ ዘለዉ ዝዕወት ዘሎ ገለ ከምስል እዮም ንካማል ሃሪስ ኮን ገለ ተሓገዛ ተዘየለ ድሕሪኡ በቃ ተወዲኡ እቲ ኩናት ክብልዎ እዮም እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከም ዝተወደአ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ዳርጋ
بروكسي ديهم كغيروا انتهاهم كغيروا I don't know but أمريكا كتعنوا يوكرين كتعنوا بزي كل درجة كم جزء فليت أماله. alright اسكمل سنايزي منيستر مكالحالنا أمريكا لويد أوستن. Do you want me to answer, Phil? All right, let's start with the question as to whether or not there is an opportunity available with respect to Gaza. Of course there is. And we would hope that we can work together to take advantage of that opportunity. The first thing, Phil, that we need to focus on is the return of the hostages. Again, you heard Prime Minister publicly state yesterday that anyone who has control of hostages شام كلا اللي تملسي تعدل يس نتنياهو نتعدل تتقيم نتقينات كودهم خالقن هي will not أنت أروح كزارة بايكل ينسو so تعدل على لوجن again تم هوستج تحيزهم زلوك من لسولهم هوستج تحيزهم زلوك نخملس ديل كتجبر لك سامع لك جن ساتو أمريكا سلزغون إسرائيل كا نقول سب سلزناكو والحنت خزارة بيكون يوم لذي تسفى كم زي اللي نخزارة بيشون كل اللي بدلوا نايتانا يوكرين تراين. We would encourage them to return them, and again, I would hope that they would do so. Beyond that, I think there are other opportunities, and we'll see how things evolve. But clearly, there are opportunities for a change in direction, and we would hope that parties would take advantage of that, both in Lebanon, in Gaza, and in Lebanon. The second question was, as I recall, Phil, was about the victory plan and whether or not we endorse the victory plan. Again, the victory plan is President Zelensky's plan, and we're going to do everything that we can to provide the security assistance to support the president as he tries to accomplish his objectives. Now, what we all want to make sure that we continue to do is to link military objectives to strategic objectives, and that dialogue continues. And I just met with Minister Umerov today. We talked through a number of those. شكرا لي again. أي تعلنيو sorry تعملسي بعتر زبالت أي بونيو. زلنسكي تسفاي بلون أسات تعملسي تا victory plan ناتو plan ناتنا plan يكون تنحنا تتذكر لنا نحجز لنا أبت plan ناتو جن إذن تنكنبل أين خلينا بحالة زربا أين دقفوني نهاية زربا بزين أمريكا دقف دماء تي victory plan زبلو زلو ترقم يبلون. الفيكتوريا ولا قليل معناته حمش تازلو تنقدام تتقدم تتقنديا نيتو تونا يعني توها كتو وايدلين يوكرين كتو وايدلين معناته نيتو اكل تقينهم بارتيكل 5 كلن هجرات نيتو ابتو كينات كساتف ما يدلين انصراشا بفصم كساتف هم زي دليل كم زي واصو من فليته مالو ምናልባት ምስራሻ ዋጉ ተቆይኖ ኔቶ ማለት እዩ ሓደ 5 ዓመት መዳለው ግዜ خدلي ኣብዚ ዋን እዚ ራሻ ቃልቃል ኢላ ዘላ ብወተደራዊ ዓቕሚ ኣዝያ ሓይላ ዘላ ምሳክ ዋጉ ይኩሉን እዮም ስለዚ ዩክሬን በጃ ኮይና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ዩክሬን is sacrifice ኢሉ ነይሩ በጃ ክትከውን እያ በጃ ኮይና ልክ مسكين ህዝቢ ከም ሕዝም ብፍላይ ኣብ ተቕድሚ ግንባር ኣብ ተቕድሚት ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሓቂ ተበዲሉ እቲ ናብ ራሻ ዝኣተወ ዝሓሸ እዩ ወረገለተ መጀመርያ ራሻ ዝሓዘቶም ከተማታት ሃኒፀን ደጊመን ከም በዓል I don't know تشمع ما كتماتات ذكرني يجن الله زريوان أبز فيديوهات كذا من هالجنة طبعا هلا برا كتماتات زتحنت على بتمجمع رشاش تقاضى ترتب لذي تن أب كنت صرنا يوكرين زلوا سنين تنك عندي حدا قاعد وردن زلوا معناته تميزاننا حيلي أصورنا رشاش زيبرت أسرزوانه كم حسوميو نتي كتماتات زعنوا زلوا لذي يا إذا كنا نذكر داك قال الله علمنا دما كابنا يعني كل راوس كات أتليست بكفيلو معناته ناي إسرائيل زبحال كاسلو زلو مس إيران كالاي كفالناتون بوسلو زلو أتليست بس جنبار زين قرب حوسي عرفت تكركب يخلي خون زبل أمنتال. Those things. Again, our focus is going to continue to be on doing everything that we can to support the victory plan. Or support President Zelensky. It's not my position to evaluate publicly his plan. We have been supporting him by providing security assistance in a major way for over 2.5 years. We're going to continue to do that. Thank you. Our second question will go to Andrei Smolyakov, Novaya Gazeta Europa. Right here in the back, in the middle. Volodymyr, it is great to have you here at NATO headquarters. I look forward to the day that Ukraine is here as a member of this alliance. And until then, we will continue to do all that we can to ensure Ukraine prevails. حدش مراح ناي نيتو يوزل زارب زلو ناي قدم ناي نيدرلاند برايم مينستر زنبرح جدما ناي نيتو
سكرتري جنرال كوين زلو مارك روتو again بقالات كل جزء مسحقوس ويم لبو مستنقف ويم بكا أبزيا منقونا كتكون اللي تخل يوكرين زمننا كل جزء جزء بلو زلو جن أبريالي تجن كتوه خمسة دولار يوكرين نسوري كلام بقدمون زي كون calculation غير هجر ملو عنيو رماي ولا تحت دمازيا كم زي أمس قبرها ما ربعين هجرات هفان تسفان غيرهم كا عد خامسة أنا I hope كابز نجارزي كل سبك مهار نتهم تقامتنا العراق زنبرون كم يميلهم هجركم perfect ديمقراطية كما أمريكا خنا مسلاينا يلهم نتهمنا ليبيا زنبرون كم يميلهم أفسيريا زنبرون كم يميلهم ناي حسوت مبصعة هجركم كم زغن جبرينا and guess what انت كوينا الله زين هجرات يوكرين انت كوينا الله السبزي زلنسك مالتي كرسو خلو تهجر كاب حنتي أزياء صبت هجر ناب تحت زيرو تمليسا عدوى تراي كنا وريد وازل يوكرين التبومباتات وريد زلو انت عين الوا كل ويا مريت نحوارو سبك قمة دخل داو ما نسيات كسيرو مزلو نغندي عامتات كد اليمين نغند قوة بس تهاجر سي even تا يوكرين كم هاجر كتكسل دي ايضا اللي تحت حج راشا سي نتن أربعة أوبلاس بحلوي وين زوباتات رايدي أخذ توسط ويس نتقلال أخذ توزع أخذ التنيا تاخذ قبل راشا ونكوز فلت يلا because أبت أولاد نعترض هذا إلك أبي خايق حجي وقلت سميها إلك بسرينا هم ملسينا إلك يلو زيلنسكي أمريكاني أوروباني مهمين لهم بسرينا توينو الراشا بيها تتوكتب what's gonna happen now so there's many questions but yeah بس جزية كرينا نبيك بتاخذ This is vital for our shared security. Some supportive words there from the new NATO chief, but words are all that Zelensky got. He wanted a NATO membership, he wanted a formal endorsement of his plan, he got neither. Obviously, that would make anyone feel snubbed, but it won't be the first for the Ukrainian president. So he promptly changed tack. He went from pitching a victory plan to issuing an ultimatum. What is the way out? Either Ukraine will have nuclear weapons, and then this is defense for us, or we should have some kind of an alliance. Today, we do not know any effective alliances other than NATO. Nukes or NATO? Zelensky says those are his two options. He's not getting a NATO membership, that much is quite clear. So will he go nuclear now? Well, this is what Zelensky said. So, desperation بهالام ناي مودة تاني على صبت درجة كم زبصحين نري زلنا. تقطعتي كون كان أجوها كنت متكاين إلى ملو. نيكولار كخبيق ما عملوا حجي نيكولار أمتي أمنيهم كبوا لن تايم كجبروا سلزي إذا زربازي ناي مودة تا تسفع ورصتنا يدناي يوكرين ناي زلنسكا بتعتمر حنتنا تو كم سبس حين نرزلنا كل التسلسل عامت أبناء على مستيج كم حسم ترايو هاب حجينا ده حرب فلا دحرم الرجاجن زلنسكي بوتو ناقودله I don't know بسط أنكس أنا دي فلا يمس أمريكا خجرات تجميرو دما كم زعينا زرباتات تبسوهم كتصقعوا مخانم فلوتيو كعلي وريم كم سلطانه ويس بقالنا راشا مد قاعد تقتلون كم بحال كم زخل معناته نتناراتيف كبلاش ولا مكفكروا لي كولونيوم بتقين بتي زياياتها مقابر انا قال كوينكا هاجر كان زبخان تعنيقه مودتا زياده قات مكه حنت زي يكون كل زي كم زقات اقل بوينت سبز تردي ون يريو جد زغبر يلن هانسا مسنكسوخا كابان دحريت مبال يلن ናይ ስልጣን ድሌት ተለወት ሰብ ድማ መሊሱ ኣብቲ ጭቃ ጠንቀ ላላላላላ ክብል ኸል ሕጂ ኸዓ ካባ ንኽወፅእ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ዝፍትን ዘሎ ግን ወላ ሓንቲ ኣማራፂ የብሉን ኣሜሪካ ብፍፁም ኣይዋፅኣን እዩ ካብዚ ንላዕሊ ምስኡ ክትሳተፍ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ቻይና ልዕሊ ማንም ኮይኑ ይረኣዮም ኣሎ እስራኤል ድማ ነቲ ዘሎ ሓይልታት ብምሉእ መዝሚዛት ትጥቀመሉላ ስለዚ ንዩክሬን ዝኸውን ተወሳኺ ካፓሲቲ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ተመፅኡ ድማ ምስቲ ዘለዎም ናይ ዕዳ ደረጃ ዝኸድዎ ዘለዉ ለንቀናይ 2-3 ግዜ ኢሎን ማስክ warning يبلو قطبان أمريكا أبز حزن درجة بتسيخهم زلو. Which one of these big nuclear countries suffered? All of them? No, just Ukraine. Who gave away nuclear weapons? All of them? No, just Ukraine. Who is fighting today? Just Ukraine. Quick primer here. Ukraine became independent in the year 1991. Just Ukraine. Who gave بزعب أنتي زارب زلاب زبنا الباتن تاريخ قرب كمان مرداتك خوننا زاربلو زلو مخنيات أبتي حبرة السوفيت كله ناي حبرة السوفيت أب كفال ناي نيكولا رواتس وارناتهم أب يوكرين هذا أبيز بلا كفال أب يوكريني نيرو يوكرين دما جارانتي تواهبوا زي ستور زي سمعوا
weapons. In 1994, Ukraine gave up those weapons. It transferred all of those weapons to Russia. And this was in exchange of security. And Ukraine blames the West for this. Its security guarantees are gone, so Kiev wants the nukes again. But it's easier said than done. You can't just ask for nuclear weapons and have them. I'm sure Zelensky knows that too. So why is he pulling off this stunt? So, ኒኩለራዊ ኣፅዋርናታ ጋራንቲ ክንበኩም ኢና ዝኾነ ነገር የጋጥመኩም እዩ ንራሻ ንሕብረ ሶቪየት ሃብዋ ተባሂሉ ናብ ሕብረ ሶቪየት ከይዱ ናብ ራሻ ከይዱ ናብ ሞስኮ ከይዱ ማለት እዩ ዩክሬን ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ በፂሓ ቦገን ዩክሬን ድማ ቦገን ራሻ ድማ ጋራንቲ ናታ ናብ ኔቶ እንተደያትያ ዝኾነ ነገር ከጋጥማ ኣይኮነን ዩክሬን ተባሂሉ ነይሩ ነታ ተባህለት ስምምዕ ስለዝጠሓሳ ናብ ኔቶ ከኣትፍ ስለዝመረፀ እዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ኩነታት ኣጋጢሞ ዘለንስኪ ድማ እጅ ኒኩለር ብፍሉይ ቀንጢጡ ክባ ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለን ኩነታት ድማ ኣብ ኢዱ ከምዘይላ እትመውታላ ማለት እዩ እዚ ይመስል ንህዝብኻ መጋበርያ ምግባር ንኻልኦት ኣብ መወዳእታ ንባዕልኻ ኢኻ ግዳይ ኮንካ ትተርፍ ህዝብኻ ድማ ትጥፍእ እዚኣ ጥራይና ካብዚኣ ክንመሃር ንኽእል ናይ ሆፕ ገለ ነገር ወሲድኩም ላ ክትኮኑ ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዜናታት ዝበልና ኢና ናባኹም ከናቅርብ ንፍትን ንስኻትኩም ድማ ምሳና ኮይንኩም ነዚ ቻነል ትድግፍዎ ካብ ልቢና ነመስግን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ቪአይፒ መንበርስ ኩኑ ኢንቨስት ግበሩ ከም ትወትሩ ንመኽረኩም ንኢንቨስትመንት ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ከም ዘለና ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ድማ ንዑ ከድሊ ዝኽእል ምኽሪ ክበኩም እየ ምዝያ ናይ መወዳእታ ማዕዳገት ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቼይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብሱልን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ